too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiase afa na ina me recommend emamo too much GH. Aha, too much GH order for akaba sonko enkoma obibia muni aba ekwa sikapa ena motimini na ebra edrei gan wahala dwumedie ena yede ebeso mejimejo se de moamonim no ensem a ekotwi ekobreman ena mede eba besom mu ne dai abaye bi chese social media for etwe no chese omatwa ede abonoma kura abaye yiyi ankasa ama abaya no kra ne bra akono ho se ne maame ne ja ewo no eba asasi esuwo ni mu a anka nkrofo nsensemi wanfa na no ankwa tumu bi nko tena baabi edwen ne ho na abusua hwan ho asem ena me eken mama yembonra ensem no emu beef ekoso efa emaya miense bi ehun we ema chese abrantie bi ni di ebebe pie mu o ye classify na say ye born slogan bi enu nti no Ghana fo hu ne say ye de no enti nka wonbra bonten reply na abrantie yi ba ye wabetoto apapa so ase wono wonye ready so be beefi nanso ne yiri a wone ne tie de ono de waye na adwen say ni kunu nya wo be ye ede amano na eno ama chese wo kokko kan bi no Ghana fo etwa ede abono abaya fela Makafui ne ho asem ena me eken yi wo sister Efia eno baroni eni Frida Rhymes ede wo mo de song ehye so wo mo beef we to ne de na we aba bonte no aba respond na we aba no so de ne de aba tu edwa na we nso ba na chese sa ena eko rotate ayesa ne eko efri ha na aba ha na eko we obi a show ne talent obi a che de wo na eno baroni ede a eba ye na chese wababa be de se ewo nunum abo sotio yi edi ewom na chese ohun ni sister Efia enyum a wo bo no medical ena ye ghost writer wo chocho sa this song we ede ema no se wone no emfa embe batom enti wonu so ehun ni sa no obai na wanjeja no kra wo de se no eke kan na adwen ede tre no eno ema chese medical so eba bonte ye busa ni nsimfo anwenu miensa bi efa de ekoso ni sen ena ohunu esi efa na wa wonim medical wonya hu medical no wahu se ne yifela so dem eka ne ho na abaye yi wo mote wono ma yebusa wo mo ensem a yebusa ne kunu se sen ena wohunu obe reply abaya no so wono de beef pan de wajai se wajai beef we ono opikotodwe ne ho nkro de benti se beef de wajai ho adwuma ono so de be beef pan de ane nkro de beto Range Rover ademu peti beaver emphasica embre no enya de se wo bedi sa adwuma no ebiem na eno ema ne yere nso so efo aso eka biem na abrante ne nsem odi twa so company se wono wo dwen ne yere ne ma ene na busua ne career ne fans a wo mo wo hono so odi good song ebe bro wo mo no ma feel good enti no sa beef we there we twa ede album ye nim sanka no ano no anka obi aso adwuno obi ememe kasa na watwi mu ana fela ekokoto na ye ne Twitter page ekokoto say fame without money is useless na chese nipa what wonum na wujidin na so sika enka wan na chese edin a woje nu nyanse bia enim emfa so bia enim ohun ni se enwum a wo mo eto mo de se wo mo we ba no abeye fame ena wo mo epe na so enya de se din a wo mo eje wo bi eka che wo mo so wo mo mbra na wo mo nya collabo anase wo mo mbra meme ya ambassadorial work bi mo manase wo mo nya do bi na wo mo na diska bi eba bebro mo to ohun ni se omu didi wo mo atama na so wo mo ku wo mo ahum e de age wo mo ankasa edi na so sika bia emfri mu emba because enyuma omu to enya de se ebe ye hit song ama o menya bi ebe ye streaming na boom play mu be ebe bone o ebe streaming live ama nkrofo etie nti emfa sika bia embre wo mo na abaya yi di ensem we atu edwa e wo social media wie ya wono de wonim se wa kan wie wa kwasere nkrofo yi nti eno anu no wo pani ba bi akwa social media for say ye meme ye wo na aden ene wo mo so esom o na wo mo nsem a edi kan wo mo de atu edwa ene se
money without beauty is useless. We and then some moto edema Fela Makafui na so mu ne say wo sika na wo ho enye fa se yenim se sika timi ya ade nyina sika obi ho nya fa wo nya sika mpo ahofe no etimi pie obi like ahofe no wutimi di sika mpo de etobi ebi de na twa ebi de nsusu ye to na nsusu se wo sika we nyina echi na woni eye beauty de na chese wo nsusu no ye money without beauty no useless na chese o ma requote ni quote award to us, a fame without money is useless no wo nso I retweeting back say money without beauty is useless. We ene and some of one moto de ema Fela Makafui na chese all pon sika wo ni kunu sika wo no so ni sika wo still ahofe no ebi ntimi memeka ho na nim yi bare te se de tie dada na se de omunim no saa na etie na wu ka cho bi se an wo no show ni talent ama Ghana fo hu se wo no hu ni se ye fame without money dia ene wo nso no wo nya sika na wo hu enye fe na nya wo nso nyanse bia eni wo nso wo de no emu na busia ense no de agi se mekenkan de mamo na mama ye nkoni nkonkotie fans no wo mo ensema wo mo de ba ye ose ye nua bi de ba ose fio and money without beauty is useless. I wonder why you are still the same after all this money that you are having. Or no so no say jawasem kra jawasem pebe bitinam na wo oponsika wo nyina ho fa bembiem na wo ewo ye na bi so wo de eba say Dangote should be treating this, not you, with a wine shop and a clothing store with 3 colors say abaifo toma wono so eno no say jawasem na ye po bi amana baba be kasa ensem we ya anka enya wo anka enya wo kra anka ye Dangote mu wo no mo kasa na ehu say yes wo mo wo sika wo mo wo bibi wo mo kasa na wo de na wo asa kala 3 ni wukunu ye hu oba na ye hu be ma because mu nyina no look at that, you are the same. Ye nua bi enso so wo de eba yo say I wonder why you are still the same. Come on for there, you always the finger say you get money. Your hard body like stone. Ono so wo de eba ye eno no. O say wo so de wo brage ena wo sika ena say ena wo so say enso so ahofe de ahofe wuni ebi. Enti nka ye ka sika wo sika ya de nyina na nka wakwakoto ahofe de aka eho na enye de wo say wo ye neja wo mo na wo mo enko wo mo entokwaso wo bibi eka eye wo yonko no sister fe no ena tunefo ene wukunu no twira wo twira ede man say wo memedisi so o pede songa o se wo no obedisi no nka do beto range over there no nka na ntum no nya say obetro ede aman na so wo pe de song na so person wo dis obi no no mu embra abonti no nya say wote abonti ti achire keka saa ensem eno ye nua Charlotte ede wo de eba you say you people saying all this, if she dey in your family you would be better to have her, so keep quiet wherever you are. Say munya de boke kanu na Fela Makafui say oye wunia ba anaso nko wo bushie mu oye wo cousin anaso oye relative bimpa anka wo pe mumu anyanti ena mo ba bonte ebekeka sa ensem wo no oma wo kan te kire wo mo krampo no obi ani hono ma waba ababa yi na no na adenti ena mo sori edi etiam ye nyina ye dwame na edi awode eba ye o say hey stop what you are doing, stop it stop it. Hey Fela, stop what you are doing, because if you want to say something and we don't expect you to say anything because you don't have even money, you don't have fame, you don't have nothing. So if people are doing what they have, if people are doing what they want with what they have, their talent, I mean, let them do. If you think fame without money is useless, then you too, you having money without your beauty is also useless. Not just say don't wanna try the boy abaya no eye wana nsam a wodi etu ide no hu ne say wono na eka say wo bi agi edin nanso emphasis kan bre no na eye kwa ene na wono so sika wo na woni ahofe no no so eye kwa ede ema no na just say eni kwan say wo brage e wo saade no ho ebi no hu no say Dangote mum ene wo senka wo mra ememeka sa wo mum ya kase business moves no wo mum na nka wo kika sa ensem we na enye ono aye Fela Makafui ye nua aye precious enso ede awode eba ye o say Fela, don't worry at all.
don't worry, we are going to fight for you. These people there, all that they know is to insult and say what they are not called into. What you said is right. These people are beefing themselves, doing all sorts of things just to get fame, but they are not going to get any income from it. And what you said is true, and I will support you till death. And also so idea and no obi just say beef keka aba no obi do odi ne nkwakra mpo e twa so e de amafela ento so hu ne say de fela kan ye ne de eye no korem enti wo ma wo mu twa e de abono no wo no say wo baba beginam wo be kon e de ama no wo be ye eye Goliath e wo eye fela yin issue nim akon e de ama no ama wo mu ehunu say de o kan ye ne de eye no kra no because obi agidin na emphasis camera no de nyanse bia enim enti eye futuo e no hu ne say abaya no de etu eye emaya miensa no eye eno baroni sister fia eni fidaran na wo mu entimi ema wo mani embra wo mu ho so na emum enye ne kwan bone so ena na wo ka no enti ehunya se anka eye wo mu social media wo mu beba aba betwa ede abono ye ni afrema enso ede awode eba ye ose see this mumu person talking for fella. Hey, please come up for the best of the same feathers flock together. Oh, I wish you are also not beautiful as she is. And also so at the end was hey. That was a wow, kwama no no ma won takra se no mutubom enti bekom kra na wo krampo no so ho nye fe te se eye fela ne sa enu nti e na won so wode wonsem eto edwasa no Jan e dia wode eba was saying, so you people cry, what on earth do you want? Can't you leave these people alone for them to be? Hey, please, fella, sister Fia, medical, Eno Baroni, Frida Rhymes, you people should stop all this nonsense. It's not going to bring you anything good. Or no so they are not just on they were concluding in our here say one no de omo ye nyina emfa fasodie bia emma enti wo mo empe wo mo baby entina abusia gia eye fela Makafui de no ho akwakwa gi eye beefa ekoso wo sister Fia Eno Baroni any Frida Rhymes wo mo ento konim no ehu ehia ana wo ko de amanu kun eye medical ena asoma no se won bra no wo mememe ka no so na adwen emfa nkyere wo mo ana wo no ane pe ena wo de eye sana se yo no ane pa ehu hia se wo de ne ho egi sa ensensembwe mu we said efa ebia no mesese wo be de etu edwa e wo too much GH so ebia mu so na wa share videos no e de ama abusuafo adofo na ma wo remfi se wo be like ye videos no ena ye di dwumadi no ebesi midin ene eklia sikapa makram